Čekam Pikija zadnjih pol sata. Gdje si Piki? Evo ga. Hola chico, vamos la playa, la Barcelona ciudad! Si. Amigo! Fićo! Kamo idemo Fićo? U Barcelonu. Kad nisi ti tam već bio? Ja jesam. Za što ideš? Mi je bilo zabavno. Aj Fićo, isplati ti se. Neću ti raskrvarit nogu. Znaš da bude? Ne, mene jebo! Paš ćemo Piki! Ne, ti ćeš past. Da nas bar ne pusti avion sad. Da bar. I Fićo, jel se isplatilo? Nije nekako. Jer nisam platio pa. Fali neka putovnica za slikicu, a? Ne može za kunu i pol. Dve. Da, dve može ovo. Dve može. Evo, Bruc ima dokaz da si moju sliku. Da. Pa meni je to okej. Znaš da tehnički ako ga staviš sad na story neko ti može ukrasti. Dobro. Ako doleti tu prije tebe. Aj Piki, napravi trend. Znači prvo slek. Sad na laktove. A ne. A nije ni na laktove, sam se prihvatio. On odmah ide. Kaj radiš jeba? Eto viš da mogu. Mi sletili u Barcelonu. Idemo naći prijevoz do hotela. Imaju ili bus ili Uber. Znači ćemo se. Iskrcu nas bus ovdje negdje. Kaj god pogledate izgleda prelijepo. To vam je Barcelona. Evo te dečki. A šta imaš Fićo? Lingo iz Pužvica. Gledaj malo Duolingo. Piki je otkrio nešto što nije smio iskreno otkriti. Fićo, objasni, koja je ova aparatura? Aha, ide u krug samo. Inače, ovo je neki radio u zidu koji je svirao cijelu noć, Piki ne može spavati bez njega. Volim puno smiju koje grožđe. Ajde, turistički vodič, kaj sad gledamo? Šta je ovo? Gledamo Tover de Spanja. Tover de Spanja? To ti je prije bilo kraljevstvo španjolsko, živio ti kralja. Ako niste znali, ovdje tu se snimao Uncharted film, pogledajte. Ovdje su magneti 1 euro, u Švedskoj smo dali kaj 50 kuna za jedan, tako da ovo je brutalno. Završili smo u metrou, platili smo kartu oko 2,5 eura, ja mislim. Mislim da smo se trenutno uputili prema plaži. Ako bude dovoljno toplo, što će vjerojatno biti, idemo se kupati, imam bučno se malo. Hoće mi naplatiti kaj ga sam snimam. Fićo, ajmo ovdje razbiti. Griš da mogu. Isuse, kak ih čapa. Daj mu vidi jajčika, molim te. Ušli smo u Harry Potter dućan. Fićo bi ovdje bio 100%. Za Fićo i za mene imaju, gle. Ja sam riješio kviz, ja sam dobio Gryffindora. Ja isto. Lago si. Jel pričao? A kaže Hufflepuff, družimo se više s tobom. Jako si smiješan. Jel govoriš tako? Ne. Ravenclaw! Aj Fićo, aj. Slytherin! Eto, gotovo. Pa nisam još šta? Ne, Slytherin. Piva iz Harry Pottera, jebate. Koliko je? 190? Lik doslovno 1,70 m bi trebao biti. Rentali smo bicikliće, platili smo 20 eura za 2 sata vožnje, što je iskreno jako dobra ponuda. Sad smo ovdje kod plaže, ovo mjesto je toliko predivno, znači toliko baca džir na Venice Beach u Los Angelesu. Imamo ovdje ovaj hotelček, palmice, plaža, znači predobro. Brutalan. Bruno jako teško. Di su Piki? Ja ga sam. Ribe. Kaj idemo gledat? Ne idemo ribe. Ja neću sigurno. Oće, Fićo će. Došli smo u akvarij, idemo pogledat ribice. Ja nikad još nisam bio, nisam čak ni na maturalcu išao. Karta je bila, koliko, 24 eura? Da. Vidjet ćemo da se isplatilo. Daj ga vidi. Kaj misliš, je mu to onak zabavno? Da. Pa sigurno. Sam si kapa po ovom svom šeširiću cijelo vrijeme. Pazi Piki da ti ne šapne 10 eura. Nekad je širina bitnija nego visi. Ok, došao sam prvi put jest u Taco Bell. Uzeo sam kisediljice, načose, to su neki pileći medaljončiki, imamo umačiću sira. Tog inače nema u Hrvatskoj, nema mislim uopće na Balkanu, tako da idemo probati. Kisediljica. Jako vino.
Evo ga, zadnji dan u Barceloni, danas na večer idemo doma. Jučer smo se kupali u moru i bilo je brutalno sve dok si nisam nogice zezno. Uglavnom sigurno ste vidjeli onaj trend na TikToku koji sad kruži. Ja sam to probao, ali sam si malo zdero nogice. I sad me to užasno peče i ne znam hoću danas uopće moći još u more ići. Uglavnom mi idemo doma, bilo je super, bilo je divno, krasno. Vratit ćemo se vjerojatno kad tad opet. Ako ne znate kuda idete, preporučujem vam Barcelonu, jednostavno je savršeno. I to.